KFC part time job kayo. Ke ani 9:45 jara duty. Ke duty pai dressing khai ang rung phai ma se. Ke room mo phai mani. Ke chla bak nei bike bai phai ani gana o bhat cha ba thage ani mobile segit lang thangka. Ke ang oroni sikok ni kiri ke khari phai ka. Ke bori masa chla masa scooty bai phai mani. Borok bhi sai phai. Ke anu tamong khani sungo. Ke ani mobile segit lang thangka. Ke borok sawo. Kan sini blog kadi rupsi nai ni so ke angkawai phaiga phaiei iko gasir poti ke purbo thana biskang ke motor stand sokai oro tongne rong singka o bike biang digi thang ni singmani borok saimaya biang thangka saimali ani so ke no sawo purbo ko pochin thana o thangai FIR khaidi nei ke o borok bibu saina anotlang thangka pochin thana o thangai aro jeng FIR khani thangmani aron police rok sawo Apurbo thana se FIR ma khainai oro khaimaya ni sawo ke borok ani o je mobile langjang nai ni number simi nar goi borok jongno oro thangni ni saka ke o buri bai bibu sairok ano rumo tu ni simi kalangai borok taisa thang pai khano go ke ang o je ani baragana tongnai dara gonesh na saka ke bo phai akon hindi ke munai angko purbo thana o thangi FIR khayane hne saka bo ke jeng khaimani phai oro kaisa Police tongo bini kuno dress bukuri out dress obo ke ano sungo nung boro ni sungo ke ang saka KFC part time khayo ang ke ni mobile ko taw ko man saw ke 10 ta 15 20 rogo no kama kha lang thang ka bo ni samase nung 10:30 ta bo purbo motor stand sa thangi ka boi tongi bele nung ka boi oro ni taisa scooty ka oi nung thang pai bela sa boro ni mobile kama nei sungo Hai ang mobile kama jaga ni jeng abono refri aro jaga sogi uni samase bo sao oro ajairia phali sana jaga kere akhodi hi sao keni ni yak phunuk di ni joto no borok nglai bom ke yak phunuk di ni ani yak ke khayo ose obo omo case ya obo oino case se ni sao ke je ani loge phainai no bo nung ni ko problem klai na mo chunga ke nung ta phai bini loge nung bomo ha ke sai de man obo nung problem nai thani ni bono okhori khadi ro ke bobo amate hi sadang ma bai no bike start dui thang pai khana oro sai tum kalangoi ke oro police rok ani ko khana se saya ke ang bar sawi se o police du jala kaisa bin bung nai ja o ke tabuk de FIR sinai o sarbo tongong ke bo sa ani engko FIR simi suye kono borok saya khana pungo tai sai application de khai ni sai ro horo asik ano ani yak rok ke khayo ano asik character slamoi engko khabar